Riu barabara iria John Kinyua aragwire na nduthi na iragikoretwo ikuite makiria ma lita 182 Guitika mwena wa Embu yatinda githondekwo umuthi. Gatinga ga kurima gatinda hau gakirima na kumonda tiri. Kenya ni akenu muno makiria kuona mugabisa kakaragikorwo gaterende guku muno online kuona ati mundu ugwitwo John Kinyua aragikorwo agikara mukira uri ungi wa bara kigikaine na aragikorwo akirorera iria riake riothe rigikorwo rigiitika kurumirira bara iyo thuku. Akenya mwena wa commercial makorwo makiandiko na John Andu wa Kenya matikenete matonete rami yekirwo na JD Muthoni akoga that barabara was a highway for John's blessings na Monica Ethana akoga I love how God works na komo wake gosho akoga I can see na ugihaka ikorwo akiandika there is a reason for everything situation surrounding whether bad or good situation there is a breakthrough na Jane Karaja akoga tangu nijue kila kitu ikihappen kwa hii dunia iko na sababu yake stress nilimaliza na Kamida linga kwa wachana na mambo ya Mungu lazima angeanguka saidike na wengine wasaidike hapo na Ann Muthoni kwa God works in mysterious ways. Woko no kwa mwagi wa Mohoro gakogi kuheana gitio kinene muno makiria witikire gukoroge subscribe thine wa YouTube channel eno hia mwagi wa Mohoro nigetha ngakoge kumenyithia riria hindi ciothe maria magikorwo makianika guku nenda-ini cia ukinyaniria.